Mitolon Romi Ami Ash 祈祷每一天。Luluan ko suar no kawas do sa katanagtag at sa kakimmer no orib。当遵行主的话，使生命坚固强壮。Starikaka mapulong 平安。Malatsay kita milayap do suar no kawas。姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。Pasuar ji Yosef do pinaulan. Ano militor do kamu i. Pafrian ko hongti do zezai no lima no kinairana mo. O rumah-rumah i. O maruno namu do kakaanan atau paru no rumah namu atau sabaluma han ningra. I satapangan 47atfang do 18shir。约瑟对人民说：收割的时候，你们要把收成的1/5交给王，其余的归你们自己和你们的家属做粮食，也做种子。创世纪47章24节。Sarikakaau mihakalong ji Yosef do nafalucuan no kawas amisanga do rikas do saki Egypt akitakit atau porong no finaulan do sakat sao kapatay ko pinaulan atau sakat sao kararima ko Egypt akitakit yo tataang ko keslad apasles araw hani mangarap ko ni katanagtag no Egypt akitakit itiya。约瑟按着上帝的旨意，为埃及和人民制定了法律，使他们在饥荒的时代中，百姓不至于饿死，国家也不会衰弱，反而让当时的埃及更加强盛。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangao o sapatlama no orib ako ko suar no meso。Do sa karihatlay no falutsua ako i kapatlasan at lemak, ato sa katanagtag no pasoolin no falutsua ako i karurayan at lemak。上主啊，你的话语是我的帮助，使我在患难中心里平安，在困境中信心坚固。Pakai ni italamaan angangan no tapang ji Yesus Kristo amitolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。